Што предстои сега? Сега работам на еден сценарij во Ljubljana. Работев на една серија koja se na slovenačkom kaže Primeri inšpektorja Vrenka ili Slučajevi na inspektorov Vrenko. I to je u međuvremenu postala najgledanija serija na nacionalnoj televiziji, na TV Slovenija u zadnjih, 25-30 godina. I evo, sad već radimo na 4. sezoni, tako da nadam se da ćemo i to da snimimo iduće godine. U pripremi imamo još neki scenarij sa prijateljima, a trenutno uživamo u promociji po bivšim jugoslovenskim republikama. I evo, sad smo došli na jug, u nama svima dragu Makedoniju. И сега само за крај, што те врзува или подсетува кога ќе кажеме Велес? Ako moram vrlo kratko da kažem, na prvom mjestu to se moji bratučadi Zoran i Kire, Vujkom i Vujna, kuća u kojoj je rođena moja mama, a volim da kažem vrlo rado miris maslodajne. To mi je nešto što mi je ostalo u djetinjstvu. Miris ima inače bolju memoriju nego pamćenje, tako da volim to i volim gazozu i pastrmajlije.